Hello Vibes Song ang tini Asia ane homestyle cooking blog channel lo hai na hai nong ning piskang ko norok ni bagi ketal video tu wi phai phio ka o video khatini ane o video khatini chamong no tu ya tini ka full mong no tu se o full mong ka hair oil jing no ko ichini ya ko shona mani thok abono herbal hair oil and homemade herbal hair oil mong ka chini bukhana ni bagi tulai no kaham chini hair growth hair fall kabang ma chini bukhana ni napi problem no solve khainai uthok de no rok nai de chini o thok no chini ro ba belai no problem rak tango atari ni to ko go dai chini bukhana growth in the local ya bukhana no so go again no pot no ya ko shana ni use kai bini na ji ka dong na ji fulok nai pot hok na ba ke shana no ro ko jani jano ko try khai na di no try khai no ro ano comment khai chadi no ro ko hai na ja angkli ko lai na ka hamda ko belai no move pomano o thok no fulai belai no result kaham no mano hingke no o thok no ang je sinamane puno nai tuli tilen thak janga ngoro tam to mona khanga kan no no bi kana ang bis kanga no fulok sa fulok bi dona so orong kha kabang ma joba khom no ti ang na kha joba khom lai joba akti ko joba nai ma ta kan kasal sa obo hai ke si jo kan ni lai ang lai bana kha no ro ni ma no ko ekta nai ma no bukhana no buji no ro obo no chap kai shui jate kam ko porse khore on jate ke joba lai bana no kha tu ban sate lai ko ekta na ai kara ni ispanar ke thoman nai ma no ro onar karan thong ka chin bukai ba ke bilai sikha ke mo khai hena bilai ne mehendi bilai hino bana bilai bana kha mehendi bilai to chini bukhana ba ke bilai sikha ke rangoro paste khai ke kisa pias bai aloe vera bilai no chini bukhana ba ke aloe vera po bilai sikha ham te pias po bilai no ka ham karo dita ang khai kicha mix gura khai ni cha ke no ro takasha obo o joba kai to gila shi no ro ko ni joba ya no o joba no kai no ro common obo de na sin nai no o joba ka de chin duk nai ni de ka o joba ka chin duk nai je was como forma ro abo chin obo no o joba no chin phuta kai de shi chin nai ni de pues barang no natural jadi bagai belasi extra hampu yang karai na karai thanda mane low flame hot tone di je thom situ ni o karai bi situ ni o khai dikha je thom ni kicha thanda bi kan normal temperature khai toni bui temperature no chini low flame khai tabo boro je o ingredients o mani ro o khumbu ba obono rinai kenro nai no to ni ba hai o thok no shana kenro rok no ma khana thok tumani ja golo o je pias aloe vera coba ini obodi dika nota kasih kala ni coba o coba no bodi coba hangga to ci coba no ka kasha coba no dika play bo ek lo di na ini mana ya kalau
kisah zaman horkom kami lu film kami fry lo kami mehendi play je tong mana ko joto na ro ne tai ono kami orang no ko dina ya joba ko ta kisah halon do di ko le kisah ini je putih no ko ma on Kenoro opo iku ono kuwi mana no kenoro jan opo jamun chemical kana kachini khanan ba ke problem go opo ke logo salami mano ka jan go sunan ka ke noro bagi baka tan je mo fry khameni kulo noro salsa tondi 24 घंटा ni ulo je thok je kadai ton mani obono kaisa ini kana patla na hui bahake shanki ni janja kana dawi tondi anta bono kaisa patla na hui shanki na noro rina ya khaba shanki jadi ekor toiman sumani wilani dino hora puli thodi noro mane adjust khimano thokule asa time tongman ngai noro tongman ka ba tongmaya ngai jodi noro tongmaya ke tukuna sakang bokhok suna sakang ekon tar othongno fului noro je kono noro shampoo fulmani je kono mild shampoo noro janja ichha no shampoo fulmani abo thok fulmani ya kono shudi kaham khaye tamne ke or pias jagla kisa bahai ko tor pias to ke noro apno kaham kai shudi ta thokno ke noro aba hair result man noro nai nai di hair fall mani chini bukhane karbangma problem to chini bukhane kok mani ro kai noro apno use khai mai mano gang tabuk shaki mani uloi ko shaki pekha gang tabuk kasha botolo danai shaki pai mani ulo inge shaki iko norok nai tumi shaki mani ulo kai tabuk botolo danai inge botolo damani ya ulo norok nuruma khana iko angin perak iko lobi tumi opolo ek mas toni mano 2 mas toni mano kuru nostan jago inge norok lobi makhana opo haike norok go jani jano ko bazani chemical hok rok punya we chini bukhane ko bela shi chini buri ro to problem to ke abano chini bukhane rok growth inyang to hair growth ungo herbal hair oil ro je logo asik no chini ya ko shana mo chini ro shana apono asik no kaha kenaro ko try khaina di angkhaton ani ang try khaina ni mana kanoro nai nai di thong kalar bumte eba sanara ani video no bahai nang kanoro na kanoro comment ka semana to like share to subscribe khaina ta bokti ang no bakit ta video to ira nai ta ni bagi asanang ka chekna no hambai